Lijepi pozdrav svima! Danas ćemo napraviti vafle u slanoj varijanti, malo konkretnije sa dodatkom šunkice i sira, a sve uz pomoć Tefalovog OptiGrilla koji dolazi uz nastavak za pečenje vafla, pa nam dodatni uređaj za vafle u ovom slučaju nije potreban. Idemo se mi baciti na pripremu naših vaflića. Super je ova opcija za pripremu recimo brzinskog doručka, ako nemate slučajno puno vremena za peći palačinke u puno tura, ako nemate vremena pečenih peciva, pa vafli su idealna opcija zato što se rade jako brzo i stvarno su brzo gotovi. A možda je ono najbolje, vafle apsolutno svi vole, i veliki i mali. Za početak razbijamo 3 cijela jaja u jednu posudu u kojoj ćemo sve sastojke ispojiti. Ja ću odmah dodati onu predviđenu količinu šećera, jer iako radimo slane vafle, uvijek dodajemo u smjesu i malo šećera. I za početak spojimo jaja sa šećerom, pa ćemo dodavati pomalo i sve preostale sastojke. Čim su nam se jaja malo onako pjenasto umutila, dodajemo masnoću, ovaj put suncokretovo ulje, a možete dodati i otopljeni maslac. Kratko promiksamo. A odmah potom počnemo na izmjence dodavati mlijeko i preostale suhe sastojke. Naravno, tu imamo i nešto soli, prašak za pecivo i brašno dodajemo u nekoliko navrata, neprestano miksajući u kombinaciji sa mlijekom. Na samome kraju ručno umiješamo sitno nasjeckanu šunkicu, to može biti bilo koja vrsta salame koju vaša djeca najviše vole. Samo je bitno da bude što sitnije nasjeckano kako bi se lijepo sve onako spojilo u ovu masu za vafle. I na samom kraju dodamo i sitno naribani sir trapist. Opet vrsta sira ovisi o tome što vi najviše volite. To može biti i obična gauda, može biti mozzarella, onaj sir koji imate pri ruci. Količine se isto tako mogu vrlo lako korigirati. Ako imate malo manje sira, apsolutno nema veze, možete staviti točno onoliko koliko trebate. Ako imate malo više ovih sastojaka, a onda će vam vafli biti onako malo konkretniji i puniji. Uglavnom, lijepo polako, ručno spojimo. Smjesa za vafle nam je spremna, sad samo moramo pripremiti i uređaj za pečenje vafla. Kao što rekoh, OptiGrill je u pitanju, čim ga uključimo, radit ćemo ove vafle na manualnom ili ručnom modu, pa ćemo na njemu samo odabrati boju, u ovom slučaju crvenu. To je ona najviša temperatura na njemu koju će on postići, a da je došlo vrijeme za pečenje, znat ćemo zato što će se OptiGrill oglasiti i zvučnim signalom i sa prestankom bljeskanja ovog crvenog svjetla. Znači samo koju minuticu i spremni smo za pečenje. Čim se uređaj zagrijao, malo ćemo premazati ove ploče za vafle sa masnoćom. Znači evo ovaj put ja koristim ulje, možete također otopiti maslac pa sa četicom onako malo sa maslacom premazati. I odmah sad u ovom trenu stavljamo na svaku ovu ploču za vafle. Otprilike po 2 pune žlice ove smjese, lagano je ovako samo rasporedimo. Isto tako i na drugu ploču. Odmah u ovom trenu, samo na poklopac spustimo dolje i sačekamo minutu do 2 da nam se vafli ispeku. Idemo provjeriti u kakvom su stanju vafli. Evo ga, savršeno pečeni. Izvadimo ih van. Ako slučajno procijenite da vam vafli u ovom trenutku nisu dovoljno pečeni, ako želite možda još hrskavije, pa samo poklopite i ostavite još možda pola minute duže. I onda će to biti upravo ono što ste si zamislili. Znači, na ovakav isti način pripremimo sve preostale vafle. Od ove smjese koju sam ja danas pripremila, obično mi ispadne 8 ovako ovih većih vafla. Ali vidite i sami da su oni baš onako pozamašni, veliki i sasvim konkretni. Tako da bit će gozbe i za velike i za male. Rekoh vam na samom početku da je ovo recept koji ćete možda moći i modificirati. To znači da umjesto običnog pšeničnog glatkog brašna, slobodno možete dodati i integralno brašno, pa samim tim učiniti ovaj obrok malo drugačijim. Možete se poigrati sa vrstama sastojaka, znači sa šunkicom, sa sirom, napravite neku samo svoju kombinaciju. Možete dodati možda nešto malo začina drugačijih koji su vam pri ruci i automatski će vaflju biti sasvim drugačijeg okusa.
Vafle su u stvari idealno jelo kao snack kada vam dođu gosti, ali možda i najbolje kao doručak, jer evo, stvarno su jako brzo gotovi, odlično pašu u ovoj slanoj varijanti sa nekakvim finim umakom, možda sa kiselim vrhnjem, možda sa malo kečapa, možda sa malo majoneze, poigrajte se, napravite neki umak koji vi najviše volite i uživajte naravno u svakom okusu, a mi ćemo i neki drugi put biti naravno ovdje sa vama kako bismo vam dali još pokoju dobru ideju za fine obroke. Lijepi pozdrav svima!